whātalo whātu tala whawala Radio Samoa le nei fo i tae au, ma lo le soifua manuia, alo mai o talo le asalua. Wa mai a i o eina e Southland le whainga fo le a mata i tu wai a inga e le usi ta ia le whainga o loo whaaputu wai la PC Recycle. O le wa mai a pāsia le Waste Advisory Group le system fo, e whaatolu loana red tag a inga i totono le tausanga i le whaia whaalele o la PC Recycle o lona winga, o le ao o loa i le tūlanga i le to iei i se lato bin recycle. I le vau le luafe lua tolu ma le luafe lua wha. Toe i titi tolu se lau wha se fulu wafe tā latu pe whaalu i le toe fetu una ingo bins recycle nei e umane lava wa toe tanu e peo isi la pisi. Whai mai ele sui al pule ngā nua Southland o se whainga wa le vau na tala nua ina pe ta i e le i ma whaiona aloa ia le 3-strike system ma o le ua o loa i le taimi wa mo o mi ai lea o a o tangata. E le fau le whainga le nei, o le a fo i wa whaia isi pule ngā nui i totono a New Zealand, e pe o Dunedin, Tauranga ma Aukilani. E toi tala noa le atoa ngo le nei whainga fau, e le vaenga fau tua pe au o mai le masino a perila o le tausanga ni lava. A whaia tau nuu le to iti o tupe nei o lo ofesoa soani mai ai le malo i Universite o lona winga, e le ngata o le whaamuta o nisi o mata upua o aoina, ai ole a nga i fo i whana wa onga i au setalia. O le ua wha ai loa fua ngale malo le a wha amuta i le wha pasene fesoa soani tupe o lo o ia fesoa soani ai i Universite. Po le pasene le neina tu ina mai le lua fe lua sfun male tolu. E wha awa wai pēr mata upua awa oina. O se fua ngana whai ai lea taimi male tala i a o mai le taimi e umai i le tausanga nei a ua iai seisi ala ngā o ai sui tu langai pitai. O lea lava e wha wawi loilonga i le taimi nei. O lea fo iwa mai a lapata ia wha lo Universite i le fuanga le nei ale malo. Wa whai mai le Tertiary Education Union a whai o lea o lona winga o le a wha amuta loa nisi o courses. Ma o le wha amuta ai o le a mawai loa maleisi ma fuanga i o ai whana wa o ngai au sitali e wha wa waia wa onga. O nisi o Universite wa whai mai o le a taunga tae mapili a onga, mō mata upua awa o ina pe a whaia wha amuta le fesoa soani ale malu. O le fuanga wa whaelo mai o lo o talia pia se tala aloa i ale malu e tusa ma lona wha ataunu ina. E la taile whaasa fulu pasene tangata kiwi tu ua le atunu i le tausanga ta aluai, ma o i lato nei, e lalo mai o le tolu se fulu tausanga le mātutua. Wha maumaunga nei wa whaeloa wha lawa i tele mai ele vaengo wha maumaunga a o sawai reporti, e to a tele atu tangata City Seni New Zealand tu ua le atu nuu, nai lo i lato we o mai. O lo o maua mai wha maunga, fitu se fulu ma le lua afe tangata City Seni tu ua New Zealand, ai na o le lua sfulu wha afe iwa se lau tangata o mai. O lona winga, wha se fulu fitu afe se lau le aisili ai po le net migration laws i le lua afe lua sfulu ma le wha. A wha atu sa le wha sfulu tolu afe, tolu se lau sa ngai le lua afe lua tolu. O le alava e alu i lunga. Reportia mai le fitu sfulma le lua afe o tangata New Zealand wo e se atu le tausanga wha ato a umatu o le 5 sfulma le ono pasene o i lato wa wha amautu i au setalia. Matala muli, ave le Defence Force le pule nganu o Selwyn e le wha amasinongo le si o manga ona o lona le wha asaina o tangata ona no nofo lata i le nofo anga o lo iei ami. O le ua a matato lau le mata upu le nei i luma o le wha amasinonga i kala esteti. O le mana ongo le militeli, ia yaini a yainga i tu inatu i a inga nei e fio no nofo lata i le nofo anga o iai le ami e le mawhaiai o na wha asea i le pisa o. O ni a yainga i le o mana o iai le pule nganu o Selwyn e tu i lunga wana fuanga wha ai tu malo. Ma o le ua apili ai le militeli i le wha amasinonga lea wha ai unga. O le pui o lo mana o iai le militeli e wha au popo o se whainga ia pui a mai ai mai le tele o whaasea o na o lea e wha o ngā le whanua lo iai nei i le South Island mo wana tole ninga ma sani. O Talanala Radio Samoa, Manuel Taiao.